أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باوين يتودي الله سبحانه وتعالى جولا برنا دو تاغي فانغو kanko e ɓeygure makko nden fuu e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama. E weltanike subhanahu wa ta'ala o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata arsikuɗo en hande kadi fottugol ka juulirde meɗen ɗo masjidu ibadurrahman laaken ɗo inchallahu Bruxelles Belgique ka capital union européenne ɗo fi waɗugol alluwal suumaye meɗen wowgal ngal. Haray hande kadi ko hande woni darsu jeegaɓo on inchallah en toriki allah yo allah maran en ka bonata ton ha ñande tawoyɗenmo ñande tawata jawdi ndi nafata, ɓiɗɗo on nafata, gorol nafata, leñol nafata, dambe nafata, hay hunde nafata nde ñande ko nafata o ko kala on arɗo ton e kulol allah hara ɓernde makko nden no hisi e shirku. Mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah laɓɓi golleji meɗen ɗin fop majji e yiingo e nani yo allah waɗu hara kala ko wonɗen gollude kon ko fi makko wonɗen e gollirde ɓay sabu kala ko golliraka fi makko haray allah faalaka. En toriki allah noon yo allahu woɗɗintin golleji meɗen ɗin e ta holluɗi sheytane wata hollu en enen kadi hara ko yingo ya rabbal alamin. Haray inchallahu aɗo en natande darsu meɗen on en toranto du'a inchallah e waɗanayi du'a musidɓe meɗen go hino kali e leyɗe goo hara hiɓe ɓitti hiɓe e kaso. En tori allah yaltinnoɗo annabi yunusa on ka nder reedu lingingin yo allah yaltin kala julɗo sokaɗo. En toriki allah kanko yaltinnoɗo annabi yusufu ka kaso on yo allahu jonnituɓe hoore maɓɓe ittaɓe on sonjamo ɓe woni ɗon. ɓawo ɗum ɗon inchallahu no wodi musidɓe meɗen buy toriɓe du'awji. En toriki allah subhanahu wa ta'ala mo be ko faala kon ko moƴƴanimo ka diina ka gurdam makko e ka mayde makko yo allahu newnu laato. Haray musidɗo meɗen goto bandirawo meɗen goto haray no wallitori en jawle buy haray wonɗo e nder Belgique ɗo mo faalaka inde muɗum wowle wonirɓe télé Charleroi to. En toriki allah mo ɓe waɗiri fi muɗum on yo allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. Si mawɓe no wuuri yo allah ɓoyniduɓe, si ɓe fatike yo allah yaafoɓe, fayɓe ɓe yo allah fewnuɓe e hoore lawol l'islam. Yo allahu lontinanɓe milliarji ya rabbal alamin, lontinanaɓe ɗum ɗon natal aljanna. ɓawo ɗum ɗo fof haray hiɗen waɗana du'a sonnaɓe ɗo spécial onon ɓe neniraɓe bandiraɓe wonɓe darade e hoore tundaji muɗum koyɗe muɗum jogande maka fana salmina maka alansara salmina fi defalngol modiɓɓe ɓen wonande jogiɓe ɓen sunna katiji defana julɓe allah ɓen ko ɓe huntora. Mi toriki allah subhanahu wa ta'ala ki curkiji wonɗon urade ɗon yo allah urnoy on parfeji ɗin ka aljanna. Mi toriki allah subhanahu wa ta'ala o ndiyam ɓuɓuɗan ma wulɗan ko wonɗon layɓirde ɗon. Mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah yarnoy on wendu kawsara. Mi toriki allah subhanahu wa ta'ala wonde ko sagginton ma ko tippinton hara hino wuli seeɗa sunna on gokkum kunko sunni on ɗon yo allah o dando yiite ngel laakara ya rabbal alamin. Onon ɓe neniraɓe wonɓe darade defana modiɓɓe maɓɓe sunna katiji mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah ñamminoy on ñaɗɗe ɗen ka aljanna. Haray en weltaniki kadi ɓe babiraɓe e kutiraɓe duhiɓe ɓen kadi yaltay ɓe bimbi kadi subaka yaha ɗaɓɓoygol dépense hoy guure hoy fi ko wurnira nde ɓeygure ɗo kadi ha wawi o heɓade ko defete. Mi toriki allah yo allah yaññu arsike on yo allah okkoron arsikeji laaɓuɗi ɗuɗuɗi dagiɗi waɗaɗi barke ya rabbal alamin. ɓawo ɗum ɗo fof inchallah onon ɓe musidɓe meɗen fof etinoɓe ha naɓani mawɓe meɗen Fuuta Jallo sunna katiji naɓunoɓe ɓen fop mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allahu lontinango ɗum ɗo milliarji yo allah maran on ka makko ton ha ñande tawoy ɗonmo jonnitiroya on ka ñamo moɗon ya rabbal alamin. Hande ko winoɗen kon e yewtay ɗo façon golleji nayyi ma golleji jowi
nafayɗi mawɓe meɗen ɓen ɓaawoɓe faatade. Tawata enen ɓiɓɓe wurɓe ɓen e taaniraaɓe ɓen sen waɗiɗin ɗon ɓaawo mawɓe meɗen ɓe wonde ka nder gaburuuji, haray ɗen golle moƴƴe ɗon ɗe tawoyay ɓe ton kadi ɗe nafa ɓe ton kadi ɗe itta ɓe e sonja e ɓittende e lette ɗe naɓa ɓe e aljanna e newende e nema. Haray noon enen ɓiɓɓe ɓen inchallahu ko en andi to taho ko ɓe mawɓe meɗen woni sabu en wodede e hoore waduna. Ko en andidu ko ɓe mawɓe meɗen accituno golleji muɗum ɗin fop fi ha wawen jangugol fi yen nafu goɗɗum. Anditen ko ɓe mawɓe meɗen fuu darino datti kadi fii ko ñaamen, fii ko yaren, fii ko ɓornoɗen, fii ka hoɗen, fii no ñawdoren. Allah mi torikema kala mo mawɗo mum faati, mi torikema yaaformo sabu yurmende ma, sabu teddugol ndu lewru sumaye. Kala mo mawɗo mum kadi lutti e hoore ɗan gurnan, Allah mi torikema pooɗu balɗe makko moƴƴina battane makko, sabu teddugol ndu lewru sumaye. Amin amin. Allah mi tororima inɗe maɗen fof e sifaji maɗen fof, min du'anike mawɓe amen faatiɓe. Allah mi torikema funtin e keeki amen ko du'anomen menen kadi ñande men liwla mboɗeeri ya rabbal alamin. Golle jowi enen ɓiɓɓe ɓen sen waɗiɗe nafay mawɓe meɗen ɓen ka nder ƙaburuji maɓɓe. Gollal aranangal ko addu'a'u wal istighfaru lahuma, ko du'anagolɓe e insinanagolɓe, toranoɓe Allah e insinanagolɓe ngal gollal ɗo ngal tawoyayɓe ka ƙaburu maɓɓe. Ɓiɗɗo moƴƴo nafay nene e baaba ka ngurdan, ɓiɗɗo moƴƴo wonayi sabu ko dandi nene e baaba lette ƙaburu, ɓiɗɗo moƴƴo wonayi sabu ko ɓantani nene e baaba darja yawmal qiyama. Du'a non Allah no addi spécial ko du'oronta ɓe mawɓe ma ɗiɗo. O wi'i e suratul Isra, rabbi joomi an irham huma, mi torike ma yurme nene an e baaba an, kama rabbayani saghira, wano ɓe ne irnolam fewndo mi wonno boobo, fewndo mi wonno paykon. Allah mi torike ma yurme ɓe mawɓe amen faatiɓe ya rabbal alamin. Ɗum ɗo woni toɓɓere aranere nden. Annabi Nuhu alayhi salam kankadi ko ni o tororno kadi. O inni rabbi gfirli, Allah yafolan wali walidayya e mawɓe am ɓe ɗiɗi, wali man dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati. Kankay ko ni o torranno, Allah yafola yurmeɗa mawɓe am ɓen ɗiɗo. Ko ɗum holli jaka yoɗi du'awji ɗo ɗi hewtoye mawɓe ɓen. Annabi Musa alayhi salam ñande go o feƴƴidino kanko e bani Israila e berɗe, tawi mawɗo goto no lettede ka nder ƙaburu makko, tawi mawɗo no lettede ton lette ɓurɗe e sattude. Ɗum ɗon satti e annabi Musa moƴƴa o heɓi yurmede. ɓay o yehi ha o hewtitoyi, o seedi e bani Israila, o yiltitoyi bimbi, o ari o tawi o mawɗo himo neminede ka nder ƙaburu ɗon nema ɓurɗo moƴƴude e nemaji. O ngalɗi. Annabi Musa ko hewnoɗo landagol. O inni joomi am, hanki mi rewriɗo kiikiɗa hiɗa letta o mawɗo ka nder ƙabru. Joomi hande mi ariɗo bimbi o mawɗo no neminede ko ɓuri moƴƴugol e nema. Joomu an yeeto lanko honɗum woni fiyake oɗo. O inni Musa, o hino bonnuno bonnere, miɗo lettudemo sabu ɗin bakkatuji makko. Kono mi hersi ɓiɗɗo makko o wonɗo ka hoore leydi, ñande be ñande o no ɓanti juuɗe mum hino torade Allah yoɓi yaafo ɓen makko. Mi tawi hande kadi mi hersi ɓiɗɗo makko on ko woni e wullude e an ko mi yaafori sabu ɗum ɗon ɓen makko. Allah mi torike ma yaafu mawɓe amen faatiɓe ɓen, innaka ala kulli shay'in gadir. Ɗum ɗo haray ko en duumo e muɗum, fofago e artirago, bimbi e kiikiɗe, jemma e ñalorma. Inna rabbi joomi an irham huma yaafo nene e baaba yurmeɗaɓe, kama rabbayani sahira, wano ɓey ne irnolan fewndo mi wonno boobo. Ko nde toɓɓere aranere ɗo woni ko tawata nafa yumma e baaba ka nder ƙaburu maɓɓe. Si tawi ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko nafata nene ma e baaba en ma ka nder ƙaburu, assadaqatu lahuma, ko ɗum woni assadaqatul jariya, sadaka ilowo. Si mawɓe maɓe maayi, ittanaɓe sadaka. Si mawɓe maɓe maayi, jasanaɓe koloyru, ma waɗanaɓe forage, ma waɗa darna juulirde e inde maɓɓe, ma penta juulirde e inde maɓɓe,
ma waɗa duɗal e inde maɓɓe, ma waɗa lekkol e inde maɓɓe, ma waɗa pompiro e inde maɓɓe, ma waɗa laawol e inde maɓɓe, ma sooda defte qur'ana waɗa e inde maɓɓe, ma ɗum tuta leɗɗe waɗa e inde maɓɓe. Inna Allah kala ko heɓi e ɗi moƴƴereji ɗo fof Allah mi turike ma waɗu ɗum ɗo ka mandake yumma an e baba an wonnoɓe sabu ha mi wooda e hoore o adna. Yo Allah yurme mawɓe meɗen ɓen. Gotum e ɗiɗo kala kum waɗɗa fodde kunɗo hino golliterede baraji muɗum ɗin tawya e mawɓe maɓen ka gaburu maɓɓe. Ma ɗum yaha e duɗal ka diina wona e jangede tawa ton paykoye aliyatima hoyno ton, paykoye miskine hoyno ton. Inna mi ƴetti joddi kum paykun ɗo hitande nden fuu mi yoɓanaymo ko yoɓete gakon. Allah mi torikema kala moƴƴere ko heeɓi e muɗum Allah waɗu ka mandake yumman e ɓen an. Ka lekkol ɗon kadi yaha siko teni sodanaɓe teniji, siko defte ɓe hato jini soda defte Qur'an naɓa sendita ka juulirɗe, soda defte Qur'an naɓa sendita ka duɗe. Yaha si tawi lekkol ɗon no haton jini e hurgoji wattanaɓe hurgoji ɗin darnanaɓe. Inna ɗum ɗo ko fiyo Allah waɗa yummama e ɓemma sadakatun jariya, sadaka ilowo ko nafataɓe ka gurdan, ka nafataɓe ka gaburu maɓɓe ton. Ko ɗum ɗo woni toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko tawata nafa e mawɓe meɗen ɓen kaɓe woni ton. Toɓɓere tataɓere nden ayyuhal ahibba assiyamu lahuma ko horangol ɓe si tawi hara fewndo ɓe fatino haray hiɓe ñawlino korka ko ya yoɓi tamɓe. Haray goto go warino o inni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o inni nelaɗo yumma an fatike hiɓe ñawli korka ene himiɗo wawi ɓe yoɓi tande. On say nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ene si tawino yumma ma mayino hiɓe ñawli goɗɗo ene a yoɓitayno ñamande nden. O inni hi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki awa ko ñamande Allah nden ɓuri handude e yoɓitede. Haray ɗum ɗo kadi tawoye mawɓe ɓen ton inchallahu haray baraji ɗin no wodani ɓe kadi. Wona noon ya innu jango mi hooray tenen ko fi mawɓe am ɓen ko si tawi hara hiɓe ñawlino korka ko ya yoɓi tamɓe, si tawi hiɓe jogino fodoje ko ɓe falano yo laato hunna ɗen ɗon kadi. Hara hiɓe wonduno e anniye hiɓe falano tottoygol farilla hajju haray ɗum ɗon kadi ko ya waɗan ɓe. Haray toɓɓere nayaɓere nden ko nden woni arde ɗon alhajju wal umratu lahuma ko waɗangol ɓe hajju waɗana ɓe kadi umra ɓawo ɓe fatade. Hiɗen andi noon baraji ko woni kon e hajju, hiɗen andi baraji ko woni kon e umra. Joni noon hajjanaɓe si tawi ɓe fatiki hara ɓe hajjoyari, waɗanaɓe umra hitande be hitande si feere hino woodi maɗum e nder nde feere heeɓi o waɗanoyaɓe umra. Anni yoɗa baraji ɗin kala ko heeɓi e on umra ɗon ma e on hajju ɗon yo Allah waɗu ka mandake yumma ma e baba en ma wonnoɓe ɓen sabu ha a wodede e hoore waɗuna. Allah mi turikema yaafo kala mo mawɗo mum faati ɓoyni da e kala luttiduɗo e mawɗo muɗum. Amin 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 ya rabbal alamin. Haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere sakkitore nden e toɓɓe ɗen jowi ko infazu wasiyatihima wasilatu arrahimu wa ikramu sadiqayhima ko hunnugol ko ɓe foduno kon ko mi wowlinanen kon. Hiɓe makuno si Allah yaɓi ɓe darnay juulirde a heɓi feere darnu. Hiɓe makuno inchallahu ɓe jasay koloyru haray ko ya hunnu. Hiɓe innunoɓe yahay makka ko ya hajjanoyɓe. Hiɓe makuno ɓe faala yoɗoygol umra ko ya laatin ɗum ɗon. Hiɓe innunoɓe okkay goɗɗo ɗum ɗo a heɓi feere haray ko ya okku. Si tawi ɗum ɗon feƴƴi jokkagol enɗan maɓɓe ɗan weldiɓɓe maɓɓe ɓen hara a taƴaki e ɓen ɗon. Kala ko waɗanaynoɗa mawɓe ma ɓen kon waɗana ɗum ɗon weldiɓɓe mawɓe ma ɓen. Haray bappa hino ɗon, baaba mawɗo hino ɗon, nene mawɗo hino ɗon, nene tosoko hino ɗon, yaaye kadi hino ɗon. Moƴƴoɗa e ɓeeɗo e weldiɓɓe maɓɓe ɓen. Sa weldi e ɓeeɗo a moƴƴike ɓe meeɗo andu haray a moƴƴike e mawɓe maɓen wasi tawi hara hiɓe wuruno. Ɗum ɗo welayɓe nde moƴƴere ɗo tawoyayɓe ɗum ɗo ɓuttinanayɓe kadi kaɓe woni ton. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on
yo allahu on arsiku e waawugol yanganagol mawɓe meɗen ɓen gurdam wo mayde wo. yo allah arsiku en ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko ñamminemɓe ko holtinemɓe ko honnemɓe ko ñawdemɓe jaɓanemɓe ɗoftoɗemɓe ya rabbal alamin. kala jogiiɗo sonja hakkunde makko e mawɓe makko ɓen mi toriki allah yo allah on ittu. mi toriki allah yo allah waɗu en teddinayɓe mawɓe meɗen ɓen. yo allah waɗu mawɓe meɗen ɓen yurminayɓe ya rabbal alamin. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki laysa minna wo tawaka dey e amen menen julɓe ɓen ma ɗum tawaka e mofte an ɗen man lam yuwaqqir kabirana kala kum paykum kun teddinaari mawɗo wa yarhamu sahirana tawaka e maɓɓe kadi kala on mawɗo mo yurminaari paykum. yo allah waɗu en teddinayɓe mawɓe yo allah waɗu mawɓe ɓe yurminayɓe fayɓe. mi toriki allah subahana taala o tawni en hande yo tawnu en jango. so tawnaari en jango yo yaafo en inchallahu si o ƴettita en jango. si tawi jon jango jaɓi ko honɗum yewteten en yewtay golleji 10 golleji moƴƴi 10 tawata si a waɗi gotum e majji dandete lette qabru dandama lette yiite jahannama. mi fillito inchallah jango. si jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilna en yewtay golleji 10 tawata sa waɗi gotum e nder ɗin golleji ɗon 10 waway wonugol sabu ko danduma lette qabru ko danduma lette yawmal qiyama. yo allah tawni en jango hara ko ɗum woni ko hilni ɗen. wa akhiran on weltanama on jarnama on sannama ko wonɗon feƴƴinde yewtereji ɗin kon. kala feƴƴinɗo yewtereji ɗin ɗo yo allah lumbinoye mo sirate. mi toriki allah subhanahu wa taala onon wonɓe addude jawle fii wallitagol fii juulirde meɗen nden ɗo yo allah lontinan on milliyaruji. yo allah wurnan on fayɓe moɗon ɓen waɗa barki e maɓɓe. yo allah yaafano on faatiɓe moɗon ɓen. yo allah ɓoynidu on e wuruɓe ɓen. yo allah dikkinan on nawnuɓe moɗon ɓen. yo allah ittan on andeji moɗon ɗin. yo allah on waɗu barki e jawle ɗe ya rabbal alamin. haray ko wonno ka ɓaawo caméra hummoɗon ɗo ka page meɗen facebook laawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles. haray en jango si jon jango jaɓi siko axe muɗum kadi yo allahu o yaafo en o okka en aljanna so o yettita en. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.